Mana y'amashina yawe nayawe niwe tuyahaye. Urakoze kuduha umugoroba mwiza, urakoze kuduha ibihe byiza, urakoze mwami, urakoze Yesu, urakoze icyubahiro ni cyawe. Thank you, Lord. Izina rya Yesu. In the name of our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Urakoze Yesu. Thank you, Jesus. Twongere tuyakome cyane. Let's do it even more. Hallelujah! 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 Yo, tuguhaye icyubahiro Yesu. We glorify you, Lord. Imana ibahe umugisha, reka twicare. God bless you. You may be seated. Numugoroba udasanzwe. It's a special evening. Dushima Imana kuba yawuduhaye. We bless the Lord for giving us this evening. Kandi uyu mugoroba Satani yashatse ngo tudaterana. And you know the devil has planned for us to miss this service. Arabizi nawe yaratsinzwe asaza imigeri He also knows that he's just trying to kicks, but he knows that he's been defeated. Yatubuzaga kera tutaraba ingabo. He used to stop us before we became armies. So ingabo rero yizera ntabwo igikumirwa. So a true army who believes in himself, he never steps back. Turashima Imana ko turi hano. We thank God that we are present here. Twebwe abahizi, abantu babaye abahizi. Us who have come to fulfill what we have devoted ourselves to. Hari umuntu imvura yaguye yumva araruhutse. There is someone who saw rain and then felt so lazy. Ariko abantu bageze hano baje mu mvura hari abayijemo nabumvaga. But for the people who managed to come during rain, abandi baje hise. Some people came after it has passed. Muri abahizi. You are great people. Muri intwari. You are heroes. Kandi mugoroba nicyo kintu ngiye kuvugaho. And this evening is something, that's what I'm going to talk about. Narimo nibaza kuko bansabye ko nzaza hano, narimo mbaza Imana ndavuga iki, ndabizi turi mu mwaka wo kwambikwa imbaraga, umwaka wo gushingwa, wo gukomezwa, umwaka wo guhabwa imbaraga ndenga kamere. I know we are in a supernatural empowerment, a year of establishment. But I was wondering, asking myself before, when they asked me to come here to share the word with you, I was wondering what I'm going to be sharing with you. Iri jambo riri Imana rishize ku mutima wanjye. So there is a word that God has put on my heart. Kandi ntabwo muri abambere ngiye kuribwira. And you are not the first people that I'm going to share this word with. Ntabwo ari ubwambere ngiye kuryibwira kuko nanjye ngiye kwibwiriza. Even myself, this is not the first time that I'm going to share myself this word. Nziko riri buze kugufasha muri aya masengesho urimo kuko urasenga mu bundi buryo. I know this word is going to help you during these prayers that you are doing, and they are going to empower you. Rero turashima Imana ko twageze hano. So we thank God that we are present here. Turashima n'Imana kubw'ababyeyi banyu. And we thank God for your parents. Kudukunda no kutugirira icyizere ko haba badahari. For loving us and having confidence in us to be present here when they are absent. Umuvandimwe aravuze ngo turi inshuti turabavandimwe, ntago turi inshuti gusa turabavandimwe. Our brethren just mentioned that we are friends. We are more than friends. We are simply like siblings. Ntabwo nzi Kinyarwanda cyane ariko bajya bavuga ngo niba ari ubuvandimwe n'ubucuti cyangwa se ariko ubuvandimwe ni ikintu gikomeye cyane. I'm not good at Kinyarwanda vocabularies, but I know that they normally mention that being a sibling to someone is something great. Njya numva bavuga ngo abavandimwe nibavumbika akarenge ujye uvana mwakawe. Ababyeyi bakuze hano ngira ngo barabyumva cyane. Birakwereka imbaraga z'ubuvandimwe. It's like they normally say, once siblings connect, you must disconnect yourself. Hari igihe barwana ukajya gukiza cyangwa ukarengera uw'inshuti yawe noneho bose bakakuvumbukana kandi barwanaga. Sometimes when they fight or when they argue, you try to support the one you love, but as soon as you enter their fight, they turn against you. Turashima Imana rero yatugize abavandimwe. So we thank God who made us siblings. Kandi ntitugira abavandimwe mu buzima buzarangira, ikatugira abavandimwe mu buzima bw'iteka ryose. And he never made us siblings in an endless life, but for eternal life. So aho bari Imana ibagire neza ababyeyi kandi bakoreshe turabizi ko bari ku murimo wayo. So wherever they are, we pray that God's presence will be with them. Turashima Imana ku minsi 21 yaduhaye.
We thank God for the 21 days that He has given to us. kandi ikangirira icyizere kugira ngo abe ari njye utangirana namwe icyumweru cya mbere. And He has trusted me to be with you for the first week. Narimo mbaza Imana ntari bose muhire na Gikondo bimeze bite ko no mu mwaka ushize natangiye icyumweru cya mbere. I was asking God, between me and G Parish, what is the link between us? Because I was here even last year. I was the first to share with you the Ariko word Imana of God. ifite impamvu. But God has a reason. Ntabwo nazanye n'umufasha wanjye n'abandi bantu tubana ariko bambwiye ngo mbasuhuze. I didn't come with my wife and with the people from my church, but they have sent greetings to you. Kandi nabo muri kumwe ku mavi And kuko I nabo bari know mu that minsi they are with 21. you. They are with you on your knees because they have also joined these 21 days. Iki ni icyumweru cya mbere rero tugiye gutangira twinjire mu ijambo ry'Imana. So this is the first week we are going to kick off with the word of God. Ntabwo nshaka ko dutinda cyane. I don't want to take much longer. Amazina se ntimwayabonye. Haven't you heard about my names? Imana ibahe umugisha. God bless you. Tugiye kuganira kuri iri jambo. We are going to share about this word. Urufatiro rwo kwambikwa imbaraga. The foundation of empowerment. Urufatiro rwo kwambikwa imbaraga. The foundation of empowerment. Hariya hantu uze kwibuka unshyirireho ka virgule. Urufatiro rwo kwambikwa imbaraga. Remember to put an apostrophe there. Nuko twagizwe abantu badasanzwe. Kugirwa abantu badasanzwe nirwo rufatiro We kuko have been made special people. abantu batandukanye, People who are different. abantu b'umwihariko People who are mu maso loved y'Imana. before in the presence of God. Buriya imbaraga ntago ari iz'umuntu uwo ari we wese. Do you know powers, all strength are not for everyone? Imbaraga nta nubwo baziha umuntu uwo ari we wese. The power is not given for anyone. Buriya leta yacu ntishobora gufata umuntu uwo ari we wese imuha ububasha. Do you know our government can't just pick anyone randomly and give Ntabwo him bashobora power? kugufata bagutoragure batazi aho uvuye bakugire minister. They can't pick you from anywhere and enthrone you to be the minister. Kuko kukugira minister ni ukuguha ububasha. Because making you a minister is giving you authority Bwo gufata icyemezo, to decide, kugira ibyo ugena, to kugira ibyo ugenga ushyira mu buryo, propose some things, kugira ibyemezo ufata. to take some decisions. Uyu mugoroba rero naje kukubwira ko uri umuntu udasanzwe So tonight I've come to tell you that you are a special person. kandi ko waragizwe umuntu udasanzwe And the fact that you've been made a special person, nibyo biguhesha uburenganzira bwo kwambikwa imbaraga z'Imana. that gives you the right to be empowered by the power of the Lord. Ntabwo nzi uko witekerezaho, I don't know how you think about yourself. ntabwo nzi uko wiyumvira, I don't know how you feel about yourself. kubera ko iyi si turimo rimwe na rimwe hari igihe dutsikamira ikatwibagiza identite yacu. Because this world that we live in sometimes oppresses us until we forget who we really Satani are. agatangira kutwereka ibitagenda n'ibitwugarije n'ibidusatiriye. And the devil tries to show us the things that are blocking us, our difficulties and everything that surrounds us. Akatwibagizwa ko turi abantu badasanzwe. And sometimes he makes us forget that we are special people. Yesu ashimwe cyane. Praise the Twe Lord. turi abantu badasanzwe. We are special people. Twagizwe abantu We badasanzwe. have been made special people. Iri jambo niyo ntasoma ibyanditswe naritindaho cyane. This word, even if I don't read scriptures, I can Uyu take much more about mugoroba this word. ndagira ngo wongere utekereze wibwire mu mutima wawe uvuge ngo ngomba kwambikwa imbaraga kubera ko nagizwe udasanzwe ugomba guhabwa ibivuye ku Mana. This evening, I want you to remember that within your prayers, know that you've been made a special person and you have to be empowered because you have been made that special person. Umva kuntu Petero yavuze. Listen to what Peter said. Yaravuze ngo He said that twebwe us, ubwoko bwatoranijwe, the chosen people, ishyanga ryera, the holy nation, ni ubwoko Imana yironkeye, the people of God, abami n'abatambyi.
the priests and the kings. urumva amaposita yose barayaduhaye. Do you understand that we've been given all the posts? Twagizwe abami, We have been made kings. tugirwa abatambyi, We have been made priests. tugirwa ishyanga We ryera, have been made a holy tugirwa nation. ubwoko bwatoranijwe. We are the people that God selected. Noneho umva ikintu Imana yongeyeho Listen to what God added. ivugiye muri Petero Speaking from ngo Peter. abo Imana yatoranyije kugira ngo bamamaze ishimwe ryayo mu mahanga. Those that people God chosen so that they can proclaim of His good news. Ntabwo ari iby'abantu bose. It's not for everybody. Uyu mugoroba This evening, ndabizi twumvise byinshi I know we have heard a lot. kandi ndabizi muri mu bantu bahabwa ibyo kurya bishyitse, And I know you are the people who are fed nicely. ariko uyu mugoroba nanjye nje kukubwira But I've also come to tell you urufatiro ruguhesha kwambika imbaraga the foundation that gives you the nuko empowerment. wagizwe umuntu It udasanzwe. is because you've been made a special Ndabizi person. ushobora kuba witwa Faustin nk'uko nitwa Faustin, Maybe you are Faustin just like I ukaba am. ukorera Nyarugenge nk'uko abandi bahakorera, Maybe work at Nyarugenge just like ukaba everyone ufite else. masters nk'iz'abandi Maybe you bafite, have masters like wakuye i everyone Butare else. cyangwa SFB no mu You mahanga. grew up in southern province or Ndagira ngo abroad. mubwire inshuti yanjye, I want to tell you, my friend, hari ikindi kintu wagizwe batagizwe there is something you've been made that they have never been made, kiguhesha uburenganzira which gives you access bwo guhabwa iby'Imana. to receive Uyu God's mugoroba portion. turashima Imana ko igiye gukora ikintu This evening kidasanzwe, we thank God that He's about to do something kuko great, turimo turisobanukirwa. because we are now recognizing ourselves. Reka tujye mu byanditswe, Let's go into the scriptures. tujye mu byanditswe. Let's read the Bible. Ibi byanditswe nibyo turi buganireho. These are the scriptures we are going to talk about. Ababyandika nibyo tugiye kuganiraho. Those who write them, please, you can. Ndi umwana mu rugo rwa data, I'm a child in the house of my father. ni neza ndatunganiwe, Yesu yamviriye amaraso anyoza ibyaha. Ndi umwana mu rugo rwa data. Reka twinjire mu byanditswe. Let's read. Yohana igice cy'umunani murongo 37 iravuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzabigishwa banjye nyakuri, nanjye namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura, nuko umwana n'ababatura muzamubatutse by'ukuri. To the Jews who had believed him, Jesus said, "If you hold on my teachings, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." They answered to him, "Are we Abraham's descendants?" 36, sorry. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Abayuda This is a powerful word. ni benshi, Jews are many, n'Abanyarwanda ni benshi, even Rwandans are many. ariko yongeyeho ijambo ngo abayuda bagize bate But he added one word, Bamwemeye. Jews who believed him truly. kugira ngo bakurwe mu bandi. For them to be selected from others. Abayuda ni benshi, Jews are many. Abanyagikondo ni benshi, People from Gikondo are many. ariko aravuga ngo Abanyagikondo bamwemeye. But he said for people from Gikondo who believed in him, Abangaba nibavugana nabo, these are the people he's speaking arababwira ngo to. nimuguma mu ijambo ryanjye He's saying that if you remain in my muzaba word, abigishwa banjye nyakuri, and you will be truly my disciples, namwe muzamenya ukuri, ukuri kubabatura. and you will know the truth, and the Noneho truth shall muba set you abantu free. basobanutse kandi batandukanye. You have to be people who knows a lot and who are different. Bene data ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye cyane, Brethren, I want to share with you kugira ngo something mumenye powerful. ko turi abantu batandukanye. For you to know that we are different people. Yesu arimo aganira n'abigishwa be,
Jesus, when he was sharing with his aganira disciples, n'abantu when he was talking to people, yababwiye amagambo akomeye. he said powerful words Muri to them. Luka igice cya 19 umurongo w'10 In Luke chapter 19 verse 10, aravuga ngo umwana w'umuntu he said that Son of Man yazanywe mu isi was brought in the world no gushaka to find, no gukiza to save icyazimiye. that which was lost. Bivuze ngo Which means, naramenya Yesu before I knew nari Jesus, igipfu, I was dead. nari ubupfu ugenda, I was a dead walking man. nari umuntu watorongeye. I was someone who Buryo went umuntu astray. wasimiye ntabazi yava n'iyaje. Because someone who got lost, he doesn't know where he's Yesu from and where he's going. araza. Jesus came. Aza kudushaka. He came to find us. Arangije aratugarura mu nzira. Then he brought us into the right Atunganya way. ibitekerezo byacu. He straightened our thoughts. Atuyobora mu kuri kwe. He led us in the whole Aha niho truth. avuze ngo abayuda bamwemeye. Here when he said Jews who believed Bo in him, yataruye. those that he brought from Bo far, yavanye mu bapfuye. those that he resurrected. Umugaragu w'Imana Pawulo niwe wumva iri jambo The neza. servant of God understood this word Kuko well. yandikira Abaefeso Because when he wrote this letter yarababwiye to ngo namwe Ephesians, mwari he mupfuye said, you who were dead muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu, because of your sins, ariko Imana kubw'imbabazi but zayo for the mercies of the Lord, ibahindurana bazima na he Kristo. resurrected you with Reka Christ. mbabwire ntazagire umuntu ukwirataho. Let no one boast over you. Ndabizi hari ibintu muri iyi si bitubaho tukikandagira tugakandagira abantu tukumva dukomeye. I know there are things that happen in life and then we think we are greater than Ukumva uri other umuntu people. udasanzwe. Sometimes we think we are greater Nta than muntu everyone else. udasanzwe muri ubu buzima. No one is greater in this Urwego life. rwose waba urimo Whatever position you might be ntabwo into, usanzwe. you are Ntabwo uri umuntu udasanzwe. you are not different. Umuntu udasanzwe. Umuntu udasanzwe Someone who is not special, ni umuntu wahuye na Yesu it's someone who has met Jesus. wenyine. Only that person. Umuntu udasanzwe ni umuntu wahuye na Yesu. Someone who is not normal is someone who Wamuhaye has ubuzima bwe. met Jesus, who has given his life to Christ. Turaza kubireba. We shall see that. Namwe muzamenya ukuri And kuri you kuba will batu. know the truth, and the truth will set Abantu you free. baragenda muri ubu buzima ariko ntabwo bazi ko bafite ingoyi. People walk in this life, but they don't know that they are bound. Ntabwo bazi ko bafite ingoyi zibaboshye. They don't know that they are bound. Abantu baboshye ibitekerezo. People are bound in their Ubwenge thoughts. bwabo buraboshye. Their thoughts, their Ubuzima wisdom bwabo is bound. buraboshye. Their life is bound. Ibyerekezo byabo biraboshye. Their destiny is bound. Nibyo barize. Truly they have learned. Bafite ubumenyi They have knowledge, ariko nta bwenge but bafite. they have no Kuko wisdom. ubwenge Because wisdom n'ubw'ababatuwe. Wisdom is for the people who have been saved. Ubwenge Wisdom n'ubw'abamenye Imana. is for the people who have known God. Ubwenge n'ubw'aba bantu babatuwe by'ukuri. Wisdom is for the people who have been truly saved. Tujye ku cyanditswe kindi. Let's go to the next verse. Umva rero. Yesu aravuga ni munkunda muzitondera amategeko yanjye nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. If you love me, you will keep my commandments, and I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth. 17 ndashaka mumve neza ngo niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka kwabise. The Spirit of truth, to whom the world cannot receive. Niyo bajya mu kwezi ntibazamubona. Even if they fly into the moon, they will never see him. Nibashaka bajye mu nyanja hasi kuzimu ntibazamubona. Even Kandi if they bajyayo. go deep under the ocean, they will never see him. Ngo ntibishoboka ko abisi bamuhabwa. It's impossible for... N'umwihariko kuba batuwe. Because it is something that is only meant for those who are Kuko saved. urufatiro Because the foundation rwo kumwakira for accepting him nuko ubanza gukurwa hahandi waruri is that you have to be taken from where you ukagirwa are udasanzwe. and you are transformed into someone special. Udasanzwe ari muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 As- aho bavuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye bahawe ububasha bwo kwitwa abana b'Imana.
The special person is found in John chapter 1 verse 12, where it says that those who believed him were made children of God. ububasha bw'uyu muntu duhabwa, uyu mwuka wera duhabwa, The authority of the Holy Spirit that is given to us, wowe nawe you and him, mwahindura ibintu you can change things. by'amafaranga atahindura. Things that money cannot change. Ndashaka mwumve kino kintu. I want you to understand this. Abahawe uno mwuka Those who have been given this bahindura spirit, ibintu they can change things. abadokiteri batahindura. Doctors cannot change. Abahawe uno mwuka Those who have been given this spirit, bazura they ibyapfuye. can resurrect the Abahawe dead. uno mwuka Those who have been given this spirit, batanga ubuzima aho they butari. can give life where there is no Abahawe life. uno mwuka Those who have been given this spirit, banyeganyeza igihugu they can shake the nation kikanyeganyega. so that it shakes. Abahawe uno mwuka Those who are given this spirit, bategeka abadayimoni bakumva. they command demons and Abahawe they uno obey. mwuka Those who have been given this n'aya spirit, mafaranga atuma abantu bamarana, even the money that nayo makes people kill each wayahamagara other, akaza. they call for that money Abahawe and uno it mwuka replies. Those who have been given this spirit, n'abantu bashinganye. they are people who have been Ngo surely ntibishoboka ko insured. abisi bamuhabwa. And it is possible Kubera for iki the worldly batamuhabwa? people to be given that spirit. Kubera iki batamuhabwa? Why can't they be given to him? Nuko ari abantu basanzwe. Because they are normal Ntabwo people. ajya ahantu hari mu bantu basanzwe. He cannot go in normal people. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Ngo kuko batamurora, amaso yabo arahumye, Because it's neither sees him nor knows him. kandi ntibamuzi. But you know, they know him. Ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. But you know him, for he lives within you, and you be in you, and he will be in you. Abisi The worldly people, ntabwo bazi agaciro k'imbaraga z'umwuka wera. they don't know the value of the power of the Holy Spirit, Kuko because batamuzi. they don't know him. Biravuze ngo ntabwo bamuhabwa kuko batamurora. The Bible says that he cannot be given to them because they don't see him. Bibiliya ikunda kubivuga neza ikavuga ngo abiki gihe bafite amaso ntibabona kandi bafite amatwi ntago bumva. The Bible clarifies it that people of these days, they have eyes but they don't see, they have ears but they don't hear. Ariko Yesu yari azi icyo avuga. But Jesus knew what he was talking Kubera about. iki yarimo abivuga ko bazamuhabwa cyangwa tuzamuhabwa. Why was he saying that they will be given to him or we will receive him? Nge n'umukozi w'Imana twarimo tuganira muri office. Me and the servant of God, we were sharing in his Dusharinga office. ubuhamya iminota nk'ibiri We were mike. sharing testimonies within 2 Ku minutes. buzima bwacu n'ibyo Imana igenda idukoramo. Within our lives and the things that God has done for Twaje us. gusanga Imana igikora ibintu bikomeye cyane. We came to understand that God does mighty things. Twebwe iduhamagarira gukora ibirenze ubwenge n'ubushobozi bwacu. We are called to perform things that are beyond our thoughts and our minds. Niba uri umuntu uri hano uzi ko wahamagawe n'Imana cyangwa ugendana n'Imana, ndagira ngo wisubiremo utekereze buri gihe Imana ihora igusaba gukora ibirenze ubwenge bwawe. If you are here and you know that God has called you, I want you to know that you've been called to do things that are beyond your imaginations. Kandi nongera gutekereza urasanga ibyo wagezeho, And if you achievements zawe utabigereranya n'imbaraga wari ufite. And if you continue to think about the things you've achieved, you will realize that it were not in your power or knowledge to achieve them. Kubera uyu uri muri wowe wahawe. Because of the one who is in you that you've been given to. Uyadufasha kugera ku bikomeye. This one helps us to achieve great Uyadushyirira things. inzira aho zitari. He puts ways for us where there are no ways. Uyu aduha favor imbere y'abantu. He gives us favor before people. Abantu bakagukunda batakuzi. And people love you even when they don't know you. Abantu bakakwemera ntacyo bashingiyeho. People accept you for nothing Kubera ukurimo. because of the one in Ariko you. ngo abisi ntibamuhabwa. But for the worldly people, they cannot receive Ni him special gusa kuri ba bandi because
It's a badasanzwe. special gift for those special people. Ndagira ngo nkubwire uno mugoroba uri umuntu I udasanzwe. want to tell you this evening you are a special Nta person. n'impamvu iriho yakubuza kugera ku nzozi zawe. And there is no barrier that can stop you from reaching your destiny. Nta mpamvu n'imwe iriho yakunaniza kugera ku cyo urimo uvugana n'Imana. There is nothing that can stop you from reaching that which God has spoken about you. Kubera iki? Why? Kubera ko tutari imfubyi. Because we are not orphans. Aravuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzazaho muri. He said that I will not leave you as orphans, but I will come where you are. Birashoboka ko uri hano udafite ababyeyi. Maybe you are here and you don't have parents, B'amaraso. biological parents. Ariko ndagira ngo nkubwire. But I want to tell you, Ufite umubyeyi udapfa. you have a Ufite father who umubyeyi never dies. udasaza. You have a father who never Ufite gets old. umubyeyi utajya You have unanirwa. a father who never Aravuze ngo ndi fails. kumwe namwe. He says that he is with you. Nzazaho muri. I will come where you Muri are. ubwo buzima Satani arimo akongoreramo, Yesu ari kumwe nawe. In that life where the devil is whispering to you, he is with you. Tugende imirongo ukurikiraho kugira ngo twihute cyane. Let's go to the next Hasigaye verse. umwanya mutoya niba bakimbona, ariko mwebweho muzambona kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri nge, nanjye nkaba muri mwe. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Hari umuntu Imana yiyeretse mu bibazo. Has God manifested to you in your problems? Hari umuntu Imana yiyeretse. Nema mbwira mwene Data ngiye ukuntu yanyiyeretse mu minsi ishize. Gato gusa. Ubona nta cyerekezo, ubona nta nzira, ubona ntawe watakira, ubona ntawe waririra, ariko Imana igakingura akantu gato gusa ukabona gukomera kwayo. Have you seen God's presence in the midst of difficulties where you could not see him, anybody left or Aravuga ngo right? nanjye nzamukunda kandi mwiyereke. He said that I will love him and manifest Ndagira myself ngo to him. nkubwire wowe uri musenga, I want to tell you, you who is praying, Imana iraje kwiyereke. God is coming to show himself to you. Iraje kwiyereke muri icyo kibazo. He is going to manifest in that problem. Iraje kwiyereke no mu byiza. He is going to manifest even in the bad. Ngewe ndimo ndabwira abantu ngo uyu mwaka ndimo nditegura gutungurwa n'Imana. I've told people that this year I'm ready to be surprised by Ndimo God. ndabyiyumvamo. I can feel it. Ndimo ndabirota. I am dreaming it. Ndimo ndabihanura. I am prophesying Ndi it. kubirema. I am Genda creating it. mbirema. I keep on creating that. Ndabyatura. I proclaim Nkabwira that. Satani ngo And ngiye kugutungura. I speak to the devil that I'm going Kubera to ko surprise him. unkunda Because the one who loves me, yanyijeje kunyiyereka. he promised me that he will Umuntu reveal himself kwiyereka to you. The one who reveals nuko himself to you. umukeneye It is because you need kandi him. ndamukeneye. And I need him. Turimo turasenga kuko We tumukeneye. are praying because we need him. Turimo turasenga kugira ngo isi imenye ko turi We ab'Imana. are praying so that the world may know that we are God's people. Turimo turasenga kugira ngo tubwire abantu ko atari imbaraga ari n'ubwenge, ahubwo ari umwuka wera uba muri twebwe We are ubikora. praying so that we may show people that it's not by might, not by power, but the Spirit inside of us. Turimo turasenga kugira ngo duhinyuze abubakiye ku bitekerezo byabo n'ubwenge bwabo n'imbaraga zabo n'ubushobozi bafite, tubabwire ngo ibyo ngibyo ntabwo ari byo bibikora, ahubwo byose bikorwa n'imbaraga z'Imana. We are praying so that we may contradict the minds of those who think that they have achieved everything by their thoughts, their money, their belongings, and everything that they have. Kubera ko yijeje abamukunda Because he promised those who love him ko azabakunda that he will love him too, kandi akazabiyereka. and he will manifest to them. Uyu mugoroba ndimo ndagusengera ngo Imana ikwiyereke. This evening I'm praying for God's Muri iyi minsi manifestation into your life. 21 Imana ikwiyereke. Within these 21 days I pray for Birashoboka God ko to nta manifest. n'ikibazo ufite kuko ntabwo dusenga kuko dufite ibibazo. Turabizi iyo dusenga tuba dusabana na Data. Maybe you don't have any problem, but when we pray we are fellowshipping with our Father. Ariko ndimo ndaguhanurira kandi ngusengera ngo Uwiteka gutungure. But I'm prophesying to you that God surprise you. Akwereka urundi ruhande rwe. May he show you his other side Nawe uririmbe so that you may sing uvuge ngo nsanze urengeye uko bavuga.
and say that I found that you are beyond what they say about narizi ko you. nkuza ariko nsanze urenze. I thought that I knew you, but you are beyond. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Nzamukunda mwiyereke. I will love you and manifest to Niki you. kirenze gukundwa n'Imana? What is beyond being loved by God? Ntacyo. There is nothing. Tujye ku kindi cyanditswe. Let's go to the next verse. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira kandi muzaba abagabo kumpamya Yudaya, Yerusalemu, Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Muzahabwa imbaraga. You will receive power. Turashima Imana ko turi mu gihe cyo kwambikwa imbaraga. We thank God that we are in the season of being empowered. Aratwambika imbaraga z'ubwenge. He will empower us in our thoughts. Aratwambika imbaraga z'ubushobozi. He will empower us physically. Ibifatika. We will have Bya bindi tangible ab'isi things. badukangisha. Those things that were in Imana people, irabiguha. those things God is going to give them to you. Nge ndimo nsenga na madamu. When I was praying with my wife, Imana yatubwiye ko igiye kuzakora ibintu. God said that He is going to do things. Igiye kuzadukorera ikintu. He is going to do something for us. Tuzabona ntitugireho tugihererezaho. Something will receive and not Hari igihe ibintu bikoreka mu buzima bw'umuntu. There are things that happen in our Warangiza lives, ukavuga ngo ibi ni ukubera kanaka. and then you say that it's because of someone else. Ubuzima bwarahindutse kubera My life changed because of. Imana igiye kugukorera ikintu. God is going to do something to you Uzavuga wowe ngo ibi ni Imana ibikoze. that you yourself will say that it's God who did it. Igukorera ikintu. May He do something to you. Igukorera ikintu. May He surprise you. Birashoboka ko uri hano hari umuntu uzi ko uriho kubera uruhare rwe. Maybe you are present here, but you know that your existence is because of Imana someone else. ishimwe kubera ko arimo arakorera Imana. Praise the Lord that somebody is serving God in your life. Ariko hari abataramenya ko ari Imana yabahaye ubwo bushobozi bwo kubikora. But there are people who haven't realized that it's God who gave them that power. Rero hari icyo Imana igiye kugukorera. But there is something that God is going to do to you. Cyangwa igiye kugukoresha. He's going to use you to do something. Nibarangiza banyenyekeye bace bugufi. And then people will humiliate themselves. Bavuge ngo burya n'uyu nawe yabikora. They will say, could this person do Burya this? n'uyu nawe ubuzima bwagera hariya. Could his life reach that Burya extent? n'uyu nawe yakorera Imana. Could this person serve God? Burya n'uyu nawe yakuzura imbaraga. Could this person be filled by the Yesu power? arababwira ngo uwo munsi Jesus said that day Mwuka wera azabamanukira. the Holy Spirit will come on Muzahabwa you imbaraga. and you will receive power. Igitondo kimwe intumwa zimaze kwakira imbaraga. One day when the disciples had received power, Abatambyi n'abakuru n'abanditsi the priests and the leaders, baravuganye baravuga ngo ariko abangaba niki kibakoresha bino bintu. they said, who is using these people? Ko tuzi ko bamwe ari abahinzi. We know that some of them are Ko farmers, tuzi ko abandi ari abarobyi. some of them are fishermen. Ubu bwenge amagambo akomeye n'ibitangaza bakoreshwa biravaye. This wisdom and the powerful words and the miracles they are doing, where Ndagira ngo where is nkubwire it bigiye coming from? gukoreka iwawe. Let me tell you that it's going to happen in your life. Nurangiza abatangazwa nabyo batangiye kukwibazaho. And then those who are amazed, once they start wondering about you, Urahindukira wasomere Zakariya 4:6. you will turn and read to them Zachary Ubabwire 4:6. ngo nimutakaze umwanya mutekereza. Tell them that don't waste your time wondering. Ntabwo ari imbaraga. It is not by power. Ntabwo ari ubwenge bwo muri It's SFB. not by thought, by wisdom from Ntabwo ari ubwenge bwo SFB. muri Harvard. It's not by wisdom from Harvard. Ni imbaraga z'Umwuka wera. It is the power of the Holy Spirit. Izi imbaraga zibasha guhindura ubuzima. This power can change Hari life. abantu babonye ubuzima kubw'izi There imbaraga. are people who found life because of this Holy Ndagira ngo Spirit. nkubwire mwene data. I want to tell you, my friend, Muri aya masengesho. in these prayers, Muri uyu mwaka. in this year, Hari abantu bagiye kubona ubuzima mu muryango there are wawe. people who are going to receive life in your Kubera family. ko hari ibintu bidasanzwe bigiye Because kumanuka mu buzima bwawe. there are things that are going to happen in your life which are special. Hari imbaraga There is power zigiye kumanuka mu buzima which is bwawe. going to ascend in your life.
imiryango igahinduka. and the families will change. Hari imbaraga There is power zigiye kumanuka mu muryango mu buzima bwawe. that is going to ascend in your life. Abagukikije, And those who surround you, abagutesheje agaciro, those who demeaned you, bakamenya Imana ikuri they bo. will know the God in you. Hari igihe tugenda Sometimes we abantu pass. ntibamenye iki turimo, People don't know what is inside of ntibamenye icyo us. twambariyeho, They don't know what we are carrying inside ntibamenye of icyo us. They dukenyereyeho, don't know what we are carrying in us. bakagufata uko bakubona. Sometimes they take you as you Ariko are. ndagira ngo nkubwire, But I want to tell you, mu kazi ukoramo, in your muri workplace, iriya kampani ubamo, in the company where you bagiye work, kumenya ko harimo umuntu they are udasanzwe going to know that there is a special mu person there. mudugudu utuyemo. In the residential place where you Bagiye live, kumenya ko harimo umuntu they are udasanzwe. going to know that there is a special Igitondo person. kimwe One morning, abisiriya baranyaze umwana w'umukobwa wo muri Isiraheli, in Israel, they have abducted a young lady, yisanga ari mu rugo rwa Namani, and she found herself in the house of ariko Naaman. arababwira ngo hari umuntu. But she told them that there is somebody. Hari abagiye kujya bavuga ngo hari umuntu, There are people who are going to say that there is somebody. hari umuntu. There is somebody. Ndimo ndagusengera ngo bazavuge muri abo bantu I'm bazakuvugemo, praying that in those people they will muri abo mention your bamama name. bazakuvugemo, In those women they will mention muri abo you. bavugabutumwa In bazakuvugemo. those preachers you will be mentioned. Ntabwo uzwi, You are not known. ariko imbaraga z'umwuka wera The power of the Holy Spirit, zigiye kukumaketinga, they will market you. zigiye kugukorera ibi kwamamaza. They will speak on your behalf. Reka nkubwire, Let me tell you. komeza usenge, Continue praying. amahanga azamenya izina The ryawe, nations will know your name. umurwa uzamenya izina The ryawe. city will know your name. Ariko ryari imbaraga niziza, But when the power comes, numara kwambikwa, once you have been empowered, numara gushingwa, once you have been established, numara gukomezwa, once you have been strengthened, numara guhindurwa, once you have been transformed, numara guhabwa. once you have been given, Reka ntabwo watanga icyo utahawe, you can't give something that ntabwo doesn't belong watanga to icyo you. utahawe. You can't give something that doesn't Niyo mpamvu belong to Yesu you. yabwiye abigishwa, arabwira ngo mutuze mugume mu murwa That's why Jesus said that be calm and kugeza remain in the igihe city nzabahera. until I give you. Hari abantu turwana no guhamagarwa n'abantu kandi Imana itaratumenyekanisha. Sometimes we fight on being called by people before God proclaim our names. Iyi Mana ndayikunda, I love this God. iyi Mana ni nziza, This God is so wonderful. ntabwo ijya kukumenyekanisha ngo ibikore nk'abandi. He cannot make you famous and do it like other Bazana people ibipapuro do. byasinyweho He n'abantu, doesn't bring papers that are signed by people. arababwira ngo biriya ni ibisanzwe. He normally says that those are ordinary Ibipapuro people. indaya zirabigira, ibipapuro indaya zirabigira, The papers prostitutes have them. ibipapuro abasinzi barabigira, Even drunkards have those papers. ibipapuro abicanyi barabigira, Murderers have those papers. abantu bakora iby'urukozasoni barabigira. People who commit adultery have Mu those yandi papers. magambo, abubaha Imana n'abatubaha Imana bose amadiplome barayagira. In other words, people who honor God, those who fear God, they have Yanasinyweho papers n'abatubaha too. Imana cyangwa n'abayubaha. They can be signed by wicked people or those who fear God. Ariko ndimo ndagusengera, But I'm praying for you Imana igusinyire ku gipapuro kidasanzwe that cy'umwuka. God sign that special paper with the Holy Imana Spirit. iguhe certificate y'umwuka. May God give you the certificate of the Holy Spirit. Ikintu abantu batagomba kubona ubwabo, Something that normal people, ordinary people cannot have. batagomba kubona mu buryo budasanzwe. Something that is not achieved in normal ways. Kubera iki? Why? Kubera ko Imana yashaka gukoresha ibidasanzwe. Because God wants to use you for supernatural things. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Muzahabwa imbaraga, You receive power. muzahabwa imbaraga, You will receive power. kandi uwo munsi nimuhabwa imbaraga And that day when you receive power, muzahaguruka mukore. you will wake up and start Ndimo working. ndabona rero Imana ibahagurutsa I gukora. can see God arising you to serve. Gikondo ntabwo murakora, G Parish, you haven't Imana served igiye yet. kubahagurutsa gukora. God is going to rise you to serve. Amahanga hurure, Nations will come uyu to murwa see. uhurure, The city will come abantu to see. bave mu ntara,
People will come from abandi bave provinces. mu mahanga People will come from nations. bavuge ngo bagiye Gikondo They will come to kubera ko Gikondo hari ikintu kidasanzwe, because there is something hari imbaraga special. zidasanzwe There is special kandi power. birashoboka And it is possible. kubera ko Imana igiye Because kubikora. God is about to execute Turimo it. turasenga, We are praying. turimo turarira, We are turimo crying. turamuhamagara, We are calling turamubwira ngo Yesu Jesus. turiteguye We gukoreshwa are ready nawe. to be used by Yesu Jesus. turiteguye duhagarike We are hadasanzwe. ready so that you may Yesu. establish in a place that we don't. Turiteguye We are ready kwakira ubwenge buvuye mu to ijuru. receive wisdom from Reka heaven. mbabwire inshuti z'Imana, Let me tell you, friends abantu of God, bataratangira guhurura ngo baze, before people start to come bava i Gisozi from Gisozi, bajye baza hano come here, bazi ko baje kubona knowing ibidasanzwe. that they are going to see miracles. Abarwayi Sick people bazi ko baje gukira, coming to be healed. abakene Poor people bazi ko baje kubohoka ingoyi y'ubukene. coming to be delivered from poverty. Ntaho turagera, We have not reached anywhere. tugume mu murwa. Let us remain in the city. Kuguma mu murwa Remaining in the ni city, ukuguma ku mavi, it is remaining ni on your ukuguma mu knees, ijambo. remaining in the word. Niyo mpamvu yavuze muri ya Yohana twasomye That's why he mentioned in the ngo previous abayuda scripture bamwemeye that the Jews who ngo believed him nimuguma mu ijambo truly, ryanjye if you remain in my word, muzaba abigishwa banjye you will be nyakuri. truly my disciples. Nimubabara kuba abigishwa nyakuri, If you remain truly my muzaba disciples, mubaye qualified gukora ibyo you nakoraga. will be qualified to do what I used to do. Turashaka gukoreshwa ibyo Yesu Do you yakoraga. want to do what Jesus used to do? Abantu bashaka gukoreshwa ibyo Yesu yakoraga. People who want to be used what Abantu Jesus bashaka used to do. gukoreshwa ibyo Yesu yakoraga. Those who want to do what Jesus Akira used izo to do. mbaraga mu izina rya Receive Yesu. those power in Jesus' Akira ubwo name. bushobozi. Receive that authority in Jesus' Akira name. ubwo bumenyi. Receive that wisdom. Yesu arabikora. Jesus does it. 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 Abikorinto. Aha haratubwira ngo nicyo gituma tudashogora. Here the Ndagira ngo mbabwire kino kintu. Mu rugendo rwo kujya mu rugendo rwo guhindurwa badasanzwe kugira ngo twakire imbaraga, umwanzi ntabwo atwemerera, araturwanya cyane ngo tutagerayo. in the journey of being transformed into special people, the devil tries to block us. He doesn't allow us to get there. Ni nacyo kintu kigoye abantu benshi. And that's what is so difficult for many people. Ntabwo nzi amateka ya hano cyane, I don't know the history of ariko this church. mutekereza abamaze hano igihe abantu batangiranye nabo. But remember, I want you to Hari think abasubiye mu about byaha. people who came here. There are people who went back. Hari abaguye, There are people who backslided. hari ababivuyemo. There are people who left this ministry. Kubera iki? Why? Kuva ahangaha aho twari dupfiriye Because from where we were dead, kugira ngo twinjizwe muri state yo twakiriramo imbaraga, for us to enter into that state where we are uru rugendo empowered, ruhitana benshi. this journey kills many. Kuko umwanzi ntabwo anejejwe nuko tugera hano, Because the devil is not happy kuko at kugera us hano getting ni to our ugusenya destination. ubwami bwe. Because reaching to our destination is destroying his Ariko kingdom. Pawulo aravuga But Paul said, ngo nicyo gituma tudacogora, nicyo gituma tudacogora. we do not lose heart. Kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma Though outwardly asaza, we are wasting away, uko tugenda tujya imbere, yet inwardly umuntu wacu w'inyuma agenda asaza. Umuntu wacu wa kamere our flesh agenda asaza. gets old. Umuntu wacu wo kwifuza no kurarikira The one, our desires and our agenda lust, asaza. it gets old. Ubucakura n'uburiganya Our means of calling, bigenda bisaza. they are old. Ariko umuntu wacu w'imbere But our inward person, ahinduka mushya he is transformed, uko bukeye renewed nuko bwije. day by day. Ibiranyibutsa Zaburi 84. This reminds me of Abafite Psalm mu mitima yabo 84. inzira z'igisiyoni Those who have their heart in bagenda their bagwiza hearts, imbaraga. Umuntu wacu w'inyuma our outwardly
person. uyu muntu w'inyuma atandukanyije abantu benshi n'Imana. This outward person separates many people with God. Umugani wa data uyu wa makeup uyu. This one who likes makeup. Uyu nguyu. Our body. Wo kusiga. That we normally apply many things. Utazi umwanzi asiga umubiri. They normally say who doesn't know his enemy glitters his body. My sisters, my friends, mujye mu makeupinga kabisa mugire neza ariko uyu n'umwanzi. Remember to make up your skin, but this is your enemy. Uko uzajya ugenda udekora. As you continue to decorate your skin, ubwira ngo ndabizi uri umwanzi. Speak to your skin and say, I know you are my enemy. You will not separate me with God. You will not stop me from reaching my destiny. I will give you all that you need, but you will not use me into the things that God doesn't like. Because our light and momentary troubles are achieving, for us an eternal glory that far overweighs them all. Our troubles are just momentary. I want to tell you that the barriers that stop you from reaching the place of empowerment are just momentary. Even if you try to leisure to do good things, at 70 years you won't be doing them. After 7 years it's just grace. I know that you can't exceed 70. Those who are doing immorality, they can't have strength to do that anymore. Those who are eating meat, they don't have teeth anymore. Those who are fighting, having levels in karate, they don't do it anymore. It is just momentary. But God is calling us for eternal things. The power that God is empowering you with, the power that will bring you into the eternal life. Listen now. We are moving from that old ways. In the old ways that is compared to Egypt. In the old way that is compared to wilderness. In the wilderness, the devil whispers to you that there is a nice beer somewhere there. Why do you feel thirsty here? But the Holy Spirit reminds you just it's momentary. You're going to enter into your destiny. 18 says that so we fix our eyes not to what is seen. We don't see the desert. We don't see the hunger. We don't see the humiliation. We don't see the insults. Do you know if you don't con people, they call you stupid? Do you know what it means to trick people? They trick in their reports. They forge the taxes. They forge age. They forge even their husbands. People forge many things. Why? Because they are looking at the visible things. The devil is saying you are missing this money, you're going to die. The devil says that if this girl skips you, you're not going to sleep with her, you will die.
The devil whispers to girls that you can get a car from this man. murabona abana b'abakobwa batwara amamodoka meza batagira akazi muri uyu mujyi wa Kigali. Do you see beautiful girls who are driving expensive cars without having a job in this Kigali akazagira city? kamwinjiriza umushahara. She doesn't have any job that ariko niwe gives her utunze salary. imodoka nziza. But she has the nicest car in niwe the city. ufite inzu nziza. She has the best car in the city. ubutayu bwaramufashe. The wilderness captured her. arimo arareba kubiboneka. She's looking at the scene, the visible things. iyi nzira yaguyemo abapasitoro benshi. This road killed many pastors. turababona ku ma YouTube. We saw them on the YouTube. turababona mu nsengero We zabo. see them in their churches. turababona bahanura We ibinyoma. see them prophesying turababona wrong things. babesha. We see them lying to turababona people. basambana. We see them fornicating. turababona biba. We see them stealing. turababona We basebanya. see them Ubu harassing butayu others. Wilderness. bwaguyemo benshi. Many people died in the abantu bari wilderness. kureba kubiboneka. People are looking at the visible ariko things. Pawulo aravuga But Paul says, ngo ariko twebweho for us, ahubwo tureba ku we fix bitaboneka. our eyes on what is unseen. ibi rero This nibyo Pawulo yavuze. is what Paul mentioned. imana yabikiye abantu badasanzwe. This is what God Umva kept ukuntu for special yabivuze. people. This is what he said. iby'amaso atarabona. Things that the eyes have not seen. iby'amatwi atarumva. Things that the ears have not heard. ibyo ba Sokrate batatekereje. Things that Socrates never thought of. iby'abanyabwenge bariho bahariya hakurya muri cya kigo cya NASA bataratekereza. Things that wise people never thought of. iby'abarusiya bakoze ibitwaro bya kirimbuzi bataratekereza. Things that Russian people who manufactured missiles never thought of. iby'abami n'abatware n'abaperezida bataratekereza. Things that kings, great leaders and presidents never thought of. ibitaboneka Things that are unseen. ngo nibyo yabikiye Those are the things that God has kept. abatoranijwe. Those people, the chosen one. uyu mugoroba This evening, nje kukubwira ngo uri umuntu udasanzwe I've wabika come to tell ibidasanzwe. you that you are a special people destined to do great things. hari agaseke kabitswe. There is a basket that is kept for you. uyu mwaka imana igiye God kukuvunguriraho. is going to open it for you. imana igiye kukuvunguriraho. God is going to give Imana a igiye small portion of kukuvunguriraho. what is inside. wireba kubiboneka. Don't look at the visible things. wireba kuri utwo tubazo. Don't look at those small problems. n'utwo akanya gato. It's just momentary. ngo ibiboneka ni iby'akanya gato. The seen things are momentary, naho ibitaboneka but the unseen, ni iby'iteka ryose. they are for eternal life. imana niguha ubukire When God gives you wealth, uzabwinjoyinga wimukane nabwo. you will enjoy it and move to the next level with that wealth. ntabwo ibyo dukora bizasigara hano. What we do here will not remain behind. ijambo ry'imana riratubwira ngo nitwimuka dupfuye imirimo yacu izaduherekeza. The Bible says that once we move into the next life, our works will go after us. nshuti z'imana Friends of God, uyu mugoroba this evening, naje kukubwira ko I've come to tell you that hari urufatiro rwo kwambikwa imbaraga. there is the foundation of empowerment. urufatiro rwo kwambikwa imbaraga. The foundation of empowerment. nuko wagizwe umuntu It udasanzwe. is because you've been made a special witekereza person. nk'uko abandi Don't batekereza. think like other people think. wireba nk'uko abandi bareba. Don't see like other people see. nibyo dutuye igikondo ibyo kurya byarazamutse. Yes. ariko ntabwo tureba nk'uko abandi bareba. Yes, we live at Gikondo. The price of living is really hard, but we don't see as they see. kuzamuka no kumanuka Rising and depreciating ntabwo ari byo bitumye tubaho. is not our certificate for living. tunaishi kwa neema ya Bwana. We live by the grace of God. turiho kubw'ubuntu We bw'Imana. live by the grace of God. niki kitugira abantu badasanzwe? What makes us special people? niki kitugira abantu badasanzwe? What makes us special people? ese niki kitugira abantu batandukanye n'abandi? What makes us different from other people? icya mbere The first ni thing, nacyo ngiye kuvugaho cyonyine uyu and this munsi. is what I'm going to talk about this twagizwe evening. abana b'Imana. We have been made children of God. ese muzi ko muri abana b'Imana? Do you know that you are children of God? cyangwa tubisoma mu nyugute tukigendera? Or we just read it in letters and go? reka mbabwire jyewe Imana irimo irabinyuza cyane kuko muri iyi minsi ndimo ndahinduka.
Let me tell you, God is contradicting with my thoughts because He is transforming me every day. kuko nabayeho nsomira ijambo ariko nkarifata nk'irisanzwe. Because I used to read this word for many days, but I took it as a normal scripture. kandi Imana ni umukozi w'umuhanga. But God is a great, great worker. umva kundi ijambo ry'Imana rivuga Listen to what the word of God ngo ku says. kigoryi That ku kigoryi on the stupid, Imana imera nk'igoramye, yifata nk'igoramye. he becomes stupid also. niba udaha agaciro ijambo ry'Imana n'icyo yakugize, If you don't value God's word and what He made you, mu maso yawe Imana izahora isa n'idafite agaciro. in your presence, in your eyes, God will look ariko uyu as if He's a mugoroba stupid. But this evening, ndimo ndagusengera I am praying ngo umwuka w'Imana that the Spirit of God ahamanye n'umwuka wawe will confirm with your akwemeze spirit ko uri umwana w'Imana. and confirm with your spirit that you are kuko a child ijambo of God. ry'Imana riravuga Because the word of God ngo says umwuka w'Imana that the Spirit of God ahamanya n'umwuka wacu testifies with yuko to my turi abana spirit b'Imana. that we are children of God. niba rero turi abana If b'Imana, we are truly children of niba turi God, abana b'Imana, if we are children of God, niba turi abana if b'Imana, we are children of God, Bibiliya ivuga ngo ntabwo turi abana gusa, the Bible says we are not only turi children, n'abaragwa, we are turi inheritors. n'abaraganwa na Kristo. We are the heirs with Jesus. turi abana b'Imana. We are the children of God. aho utuye uri umwana w'Imana. Where you live, you are a child of God. Imana yaravuze ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. God said that I will give army to die in your place. niba igisubizo cyawe ari uko hari ingabo zapfa zizapfa, If your answer is that a lot of army may niba fall, they will igisubizo fall. cyawe ari uko ekonomi y'isigwa izagwa kugira ngo If your usubizwe, answer is that the economy of the world may collapse, it will collapse. niba igisubizo cyawe If your answer ari uko haduka icyorezo kugira ngo Imana igukoreshe ugihagarike izabikora, if your answer may come through a pandemic, that pandemic will come so that you may pass. uri umuntu udasanzwe, You are a special person. uri umwana You are a w'Imana, child of God. Imana ishobora byose, A great God. Imana ikomeye, The sovereign Imana God. ihambaye. A great God. iyi Mana yacu Our God. ese turayizi? Do we know Him? egera imbere gato turebe utwo tuntu Let's go ahead so that we can read. barebe icyakora bamwemeye simbuka. Imana yacu niba turi abana bayo dufite If we are akamero ke children muri of twe. God, we have His nature inside of utu us. tuntu niko nshaka kudusorezaho. I want to end with this. dufite umwuka we muri twe, We have His Spirit in us. ufite umwuka w'Imana muri wowe, You have the Spirit of God in you. ufite umwuka w'Imana muri You wowe, have the Spirit of God in you. ububasha n'ubushobozi bye The power and His authority biri muri wowe. are in you. umva, Imana yitwa intare God is called the lion yo mu muryango wa Yuda. from the tribe of Judah. niba Imana intare isobanura power and authority, A lion represents power and authority, bivuze ngo muri wowe which means in you harimo imbaraga, there is power. ariko utarabimenya ntabwo zizakora. But before you realize that, Ariko they nuhagarara can't mu ijambo work for you. ry'Imana, But if you stand in the word of God utifora and remember who you ukavuga ngo are muri jye harimo umwuka w'intare, and proclaim that in you there is the Wakibazo we spirit of ibuka. lion, use problem move ugatonoma, and you roll. Imana igusukeho umwuka wo gutonoma. May God give you the spirit of tonomera ibyo roaring. bikugarije, tonomera ibyo bikugarije, Roll for your problems. tonomera icyo kibazo. Roll to that problem. intare mu ishyamba A lion in the forest, itonomye, when it rolls, utunyamaswa twose turahungabana. every animal utu tunyamaswa twose runs away. tugereranye n'ibibazo biri imbere yawe. All other animals, compare them with Hagarara all mu your ijambo problems. ry'Imana. Stand in the word of God utonomera imisozi. and roll to the mountains. uku gutonoma That roaring, ni ukwizera, it is the faith. kwa kundi Yesu The yavuze faith that Jesus ngo spoke numugira about. kwizera kungana n'akabuto ka sinapu, If you could have a muzategeka imisozi faith as bimukire. small as a mustard seed, you will Muri command wowe mountains to move. In you, harimo ubushobozi bw'Imana, there is the power of muri God. wowe harimo imbaraga In you, z'Imana. there is the power of God. abakobwa bagiye
kubimenya the girls who are going bagiye to know guhamagara that, abagabo babo aho basinziririye. they will call their husbands where they are slept. Abasore bagiye kubimenya Young men who have bagiye realized that, guhamagara amazu yabo n'abagore they are babo aho calling byasinziririye. their houses and their spouses Wowe wherever wabuze they are. akazi You who don't have employment, ugiye gutonoma muri aya you are going masengesho. to roll in these prayers, Akazi kawe and your kaze. job will come to you. Hari imishinga igiye gufungurwa kubera There are wowe. projects that are going to be Hari redone again because amaproje of you. agiye gushyirwaho kubera There are wowe. projects that are going to be promulgated because of Hari you. za ONG zigiye gufungurwa kugira ngo uziyobore. There are NGOs that are going to be started so that you can lead them. Hari amaposita leta igiye gushyiraho kugira ngo bamwe There are muyicaremo hano. posts that are going to be put so that you can lead them Kubera ko watontomye. because you have prayed. Hari ijambo Hezekiya yavuze There is a word that Hezekiah mentioned atuma kuri Yesaya. when he was sending someone to Isaiah. Igihe Senakeribu yaramumereye nabi. Aramubwira ngo mugende mubwire Yesaya He said to them, go tell abana Isaiah barenda kuvuka that children are about to be ariko born, nta mbaraga zo kubabyara zihari. but there is no strength to deliver them. Reka mbabwire icyo turimo dukora muri aya Let me tell you masengesho. what we are doing in these prayers. Nuko twumva hari ibigomba kutuvukamo It is because we know there are things that have to ariko come nta out mbaraga of us, dufite. but we don't have powers. Twaje kubwira We Imana have come to speak to manura God imbaraga tubyare, to release power so that we can manura imbaraga deliver. duhindure, Release power so that we can change. manura imbaraga twakira Release ibyacu. power so that we can receive our inheritance. Hari amafaranga wumva ushaka gusingira, There is a certain amount of money that hari you want to umushinga wumva reach. ushaka gutangiza, There is a certain project that you want to ariko begin. urabibona bikurimo, You feel it inside of ariko wajya you. gushaka inzira ngo But ubipfumurire when you try to find a way, ukayibura. you don't find that Uyu way. mugoroba naje kukubwira This muri evening wowe I've come to tell you harimo ububasha there is power in you, n'ubushobozi there is authority in you bw'Imana of the Lord muri wowe. in you. Warema inzira aho zitari, You can create ways where there are no wahamagara ways. ibitariho You bikakwitaba. can call for the things that are not there and Imbaraga za they Yesu come. zahagaritse umuyaga, The power of Jesus stopped wind. imbaraga za Yesu zazuye The Lazaro, power of God resurrected Lazarus. imbaraga za Yesu zagaburiye abantu 5,000. The power of Jesus fed 5,000 Uyu people. mugoroba ziri muri wowe, This evening, that power is in you. ububasha n'ubushobozi. The power and the authority are in you. Icya kabiri, urukundo n'ubugwaneza. Love and compassion. Murabizi ko Bibiliya yita umwami wacu ngo ni umwana w'intama. Do you know the Bible calls our Lord Umwana the son w'intama of... ashushanya igitambo. The lamb represents a sacrifice. Izi mbaraga Imana ishaka kutwambika These- kugira ngo tugende duhindure bene wacu barimo bapfa bapfiriye mu byaha. This empowerment from God is that we go and save our brethren that are dying from sins. Niyo mpamvu kiriya cyanditswe kivuga ngo ikigaragaza urukundo icyo ari cyo nuko Kristo yatanze ubugingo bwe ku bwacu, ngo nuko rero natwe birakwiriye ko dutanga ubwacu ku bw'abandi. That's why that verse says that Jesus gave his life for us. It is also us who have to give our lives for our brethren. Ntabwo wabikora udafite uyu mwuka w'intama You muri wowe cannot do that unless you have this spirit w'impuhwe in you. n'urukundo. There is that spirit of love and compassion. Imana igiye kukwambika imbaraga God is going to empower you ziguhesha ubushobozi with the power that will give you bwo authority kwirengaho, to go beyond bwo you, kutireba, where you don't look at bwo yourself, kutirengera gusa, where you don't become bwo selfish, kutibabarira, where you don't have mercy bwo on yourself, kutigundira. where you don't limit by yourself, Ugende utanga ubuzima ku bw'abandi. but go and give life to other Aho people. bigusaba kuvana amafaranga mu mufuka kugira ngo ukize ubugingo bw'abantu Where it utangiriye. requires you to take your money and save someone's life, you will Aho do it. bigusaba kureka ibyo kurya no kunywa n'uburiri kugira ngo hagire umuntu urokoka, ubikora Where utitangiriye. you fast and stop sleeping just to intercede for someone, you do Kubera it. ko Because imbaraga z'Imana ziri muri wowe. the power of God are in you. Kandi tuzabikora dufite kumvira no guca bugufi byarangaga Yesu. And we shall do it having the submission which manifested into Jesus. Uzi kuntu yababwiye ngo ntimuzagira amahugu nk'inuma.
He said that don't fight for yourself like abatuma doves. mugende mubwiriza ubutumwa bwiza ariko mugire ubwenge nk'inzoka kandi ntimuzagira amahugu. Go preach to the good news. Possess wisdom as serpent, but don't fight for yourselves as doves. The power that God is about to pour upon us, they are going to give us the authority to listen to God. Obeying. It means bowing down and lower your pride, to lower your value so that God's value can increase. There are things that you value, but this power that you are about to be empowered, they are going to smash some things so that the will of Jesus can be exalted. Let me end this. There is another one down there. Yesu yaravuze ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Jesus said, accept to be my servant and learn after me and you will have rest in your heart. Akanyuma kuri ingingo ya mbere dufite ubushizi bw'amanga bwe muri twe turabufite. We have his boldness inside of us. There is nothing that terrifies us. There is no history that terrifies us. There is no life that terrifies us. There is no enemy that could terrify us. We know that we are protected. We know that we are surrounded. There is no future that scares us. Upon our lives are in Jesus. He is our provider. Niwe utugenera. Psalms 23. David said that I will fear nothing because you are with me. I will not be hungry even if I walk through the valley of death. The future, if I see it approaching me, I know that I will be with you. The power that God is going to empower with us, that power is giving us boldness. We are going to possess boldness for not looking at the seen things, the physical things, the words that are surrounding us. We are going to be like Hezekiah. We are going to go before the Lord. We are going to say that we are surrounded by a great army. The poverty is really upon us. We have a lot of enemies. But we know one thing. You are the hero that fights for us. Come and fight for us. The battle. The battle which you thought they were yours, God is going to give you boldness until you know it is Him. Your children, you didn't know how they are going to survive because the cost of living is really going high. I'm not in the project of the government, but I know we shall reach a level where we shall be told to give back to one person just like Chinese. But we are not terrified with that. We are not terrified. We are not terrified. We are not terrified. There is a God on our side. We have been made children of God. Once you reach the ocean, you will know that you are a child of God. Once you reach before the giants, they will know that you are a child of God. When the Israelites reached at the Red Sea, when they stood before the ocean, the ocean split and said, these faces are different, and then it's separated. Those things that are chasing after you, let them follow your way. You have passed through a special way. A special way
inzira idasanzwe ntiginyurwamo n'abantu A basanzwe. special way cannot be walked by normal people, ordinary people. Inyanja irebye abanyegiputa When the ocean looked at the avuga sha mwe ntimudutera Egypt, ubwoba, he said, you cannot mwebwe scare me. ntimudutera ubwoba, You cannot scare me. mwebwe ntimudutera ubwoba. You cannot scare me. muzi babazimu babajije babagabo ngo mwebwe muri bande ko Paulo tumuzi na Yesu tukaba tumuzi. Do you know those demons who ask those people, we know about Jesus and Paul, who are you? Ibyo utinya ni ibisanzwe. Those people, those things you fear are just ordinary things. Imana igiye kuguha ubushizi God bw'Imana, is going to give you boldness. kandi nimumara gushira amanga And once you are bold enough, nibwo ugiye kugera ku byo washakaga. that's when you are going to reach far where you wanted to reach. Mwibuke ijambo natangiriyeho, Remember the word that I ntabwo started Imana with. isuka imbaraga zayo ku muntu usanzwe. God does not pour his powers upon an ordinary person. Ntabwo bashobora kukugira umukomando baguhe ya ngofero iriho na cya cyuma ushyira hano na wa mugozi uri umuntu You usanzwe. cannot be given a high Ugomba rank kuba if uri you are an ingabo ordinary soldier. yanyuze mu You bigeragezo have to be byose, a great army that has passed through igatsinda, all the challenges and bakakujyana mu mazi, overcame. You went through the bakakujyana water, mu kirere, you went through the air, bakakujyana mu you bisongo, went through many things, bakakujyana mu masengesho, you went through prayers, bakakujyana muri you croisade. went through Icyo crusades. ni igikomando. That is Wamara kubitsinda, the spirit of commando. inda itakigukanga, And after you have defeated all that, amafaranga your atakigushitura, belly doesn't control you, money Inkumi doesn't control you, zitakigushitura, girls don't scare Imana you. ikavuga ngo wowe And then God says, you are my commando. you are now my commando. Wari umukomando You wanjye, are my commando. nta misiyo ntaguha, I can't give you any nta mission. misiyo ntaguha, I can't give you any ntaho mission. ntakohereza. There is no place I can't send Imbaraga you. zose bakaziguha. And he gives you all the powers. Imana ikwambika imbaraga muri God amasengesho. empower you in these prayers. Imana ikwambika God imbaraga muri aya empower you masengesho. in these prayers. Tugiye guhaguruka dusenga Imana. Stand up, we're going to pray. Nukuri Imana yanjye, yewe ndayemera, nta n'ikizangora. Naho nanyura mu misozi miremire, nziko nzahindura amataba. Nukuri Mana yanjye, nukuri Mana yanjye, yewe ndayemera, nta kizayimbura. Naho nanyura, naho nanyura imisozi miremire, nziko nanjye icyo nzakora, azahindura amataba. Nanjye icyo nzakora, nanjye icyo nzakora, nzazamura ibendera, mvuga icyo mwami, kuko utari umuntu, kuko atari umuntu, maze ngo yitiranye icyo yageneye ku buzima bwawe. kuko atari umuntu, Kuko atari umuntu, kuko atari umuntu, maze ngo yitiranye icyo yageneye ku buzima bwanjye. icyo yagennye ni ukuba umuntu udasanzwe. What he predestined Ndagira ngo uzamure is ijwi ryawe that you may umunota be a umwe. special person. Uzamura ijwi ryawe Raise umunota your umwe, voice for 1 minute. ubwire Imana ndi umuntu udasanzwe. Speak to God. Tell him to Icyo make you a wagennye ni special ukugira person. udasanzwe. What you made Icyo me to wagennye ni become a special ukunyambika person. imbaraga. What you predestined Icyo me is to wagennye ni empower me. ukunyagura.
What you predestined icyo is to wagennye ni expand me. ukunyamamaza. What you predestined is to make wagennye. me famous. Zamura ijwi ryawe. What you Zamura predestined, ijwi ryawe. raise your Zamura voice. ijwi ryawe. Raise your voice. Ushimira Imana ugira ngo uyu mwaka Thank uyu God mwaka and muri tell Him that amasengesho this year you will be empowered. uyu mugoroba turakira uburenganzira bwacu uyu mugoroba this evening turakira uburenganzira we bwacu receive our right. uyu mugoroba This evening akira agaciro kawe receive your uyu value. mugoroba This evening hagarara ku rufatiro rwo kwakira imbaraga stand on the foundation uyu of mugoroba empowerment. This evening hagarara mu burenganzira bw'umwana stand in the uyu position of mugoroba a child. This evening amaso yawe ntarebe ku bitaboneka let your eyes be uyu focused on mugoroba the unseen. This evening ndaguhanuriye I prophesy upon your imisozi life. yimuka imbere yawe Let mountains be moved before ibibazo you. byimuka imbere yawe Let problems move. amadeni yimuka imbere yawe Let the debts disappear. ubushomeri bwimuka imbere yawe Let unemployment, joblessness disappear. ibikwinyuza byimuka imbere yawe Every barrier disappear. ibitakwemera byimuka imbere yawe Things that don't accept you disappear. uyu mugoroba This evening ndaguhanurira I prophesy. akira imbaraga zititiza ibyagutitizaga Receive the power that shakes things akira that are imbaraga shaking you. Receive the akira power. imbaraga zisenya ubwoba Receive the power that destroys fear. akira imbaraga ziguha ubushizi bw'amanga Receive the power that gives you boldness. aho watinyaga kwatura imbaraga Where you are afraid to uyu proclaim mugoroba the utangire power. kwatura imbaraga This evening proclaim that power. hamagara ibyawe Call upon your uyu things. mugoroba uhamagara ibyawe This bikwitabe evening call upon the uyu things that mugoroba belong to uhamagara you. ubuzima bwawe This evening call upon your uyu life. mugoroba uhamagara This uburenganzira bwawe evening call upon your right. uyu mugoroba This evening imana igutungure God uyu surprise you. mugoroba This evening abadayimoni bagutinye demons fear uyu you. mugoroba This evening abarozi bimuke mu nzira zawe witch doctors disappear from your mana way. ndagushimiye Father, I thank kugiriye you neza ubwoko that bwawe you are blessing your ugiriye neza people. abana bawe Thank you for blessing ugiriye your neza children, itorero for ryawe blessing your church. turagushimiye kugiye We kudutungura thank you that you are going to turagushimiye kugiye surprise us. kudutungura We thank you that you are tugiye going to gutungurana surprise muri uyu us. murwa You are going to tugiye gutungurana surprise aho us. dutuye You are going tugiye to surprise gutungurana in mu this itorero city, tugiye in the gutungurana imbaraga zawe ziri muri twe
Your power that is in us, zigiye gutungurana. they are going to surprise. Urakoze mwami. Thank you, Lord. Tugukomeye amashyi kuko uri Imana We mva clap for you, gusenga. Lord. Mu izina rya Yesu. Thank you, Jesus. Amen, amen, Amen. amen, Amen. amen, amen.